family Etago. Matwesi kikira tu. Tukaule makofu uthoni ucio tugoka biu. Thank you. Haya koibe. Mure hake tutana ingatu. Banema. Tikiri mundu matano. Ndisi yakwa cia kinya 5,000 no thi ndiraikara. Yes. Gakuhinia tikiriria matano. Hore igakuhero wega. Banema unatikiriria cigana? Banema ndangeangita 20. Haya Wanjiru, unanyongerera cigana? Wanjiru ni anyongerera 1,000. Hore ino wega. Ciakwa ciwete ukinya 10. Wonderful. Haya jikiria mbere. Wendi gugetia nyingi. Kuringana na uria utarukirwo. Kairo na ndoreona. Abe kutigana ndi hemeri. Kitoero hemeri. Kego tahimana mumeri. Asa kego izo wamunekera ngure faini ya matano. Asa kego rehe kucoke kutumire thimu ni tondu arenda meri. Eni turateithia kego. Ona kabongi wetia mari. Kego ni kirathingani wapi? Adora me online please tuturigane one kanitha online. Yes. Na adora please marugire na kego this a request from friends who not are matage mekire my request nyamu ino kore online getha mekire message cio hau. So please I kore online na ne rona tuthiite turakwehana gitio na mbere hau ni ya Kevo Kevin Muthoni ni Kevin Kevin Muthoni Kevin Muthoni na mbere hau please make use of it. I economy go please no wende gukoro ugikira bia cia tutanetana meciikire no gutatu gugwitana getha tukoro tukirikire na njira njega. Yes. Online viewers please use that number ikira kire getha ngai ukohotithia na mucango waku no mukinyu na reke guto hingurire one of the online platforms tutambule andu maigana ona aria mekoro magiturutira kana aria marutite already nigetha tuthii na mbere aria me online. Yes. Ya MC Gitoero page ni yaku Kevo ndari page ni producer na Kevo ni fatio ge page yake ikoragwo na 9 followers. Kevo ni ugeragia ngai na kono kuikagia maundu maku mothe no uri tuika. Yes. So wenda tuli na gitio please Brakinyo rekirie yene ni arekirie twanjiririe haha. Yes, okay. Just come. Okay, we got how to kinya okay twina kio riga tuthie turikitio gutwi hamwe when enjoy aigine marutite page ya WhatsApp aigine matumire Kevo but we all came because we want to turikiririe ndeto ino na njira njega. So please dira gweta riga ko ni ukite please ureke tumenye na ko ndukite ri hinda riaku oka ogo tani baba ngide ndokire na tuhe 150 million. Yes ni okite kore thutha just come oraita go itambite go gwita kana go tira tutigweta maritwa ri ukontire na mwe magana meri na muhe matano ni wega muno. Thank you very much. Tutire injira producers kidogo ana mokolingiro kidogo tafadhali. Thank you my sister. Ugatwira ritwa riaku yes. Waitherero ngiri imwe Yes, waitherero na tukiria ciringi ngiri imwe. Situpige makofi. Tukamuhurira makofi mega. Asante. No cio kengene Steve, nitugugwitete na nduroneka ukababa ito gwicira. Ni ukiambire guthi kwaria na gathimu. Na mundu ucio ngirita gathagite please just get ready. Ukaitokete. All right. Kevo koragwo producer wa Ngethe Steve. Yes. Ora rwimbo runge thiinira kana ukivwekite. Roro ndaimirire gwaku. Ti gwaku ni gwa Ngai. Wewe. Ruri kuru ndaimirire gwakwa ti gwakwa. Ni kwa Ngai. Amirire kwa Ngai. Aya, Steve ndona agikira no tinya handu. Yes. Thank you very much. Like tuoya gaisi. My sister. Thank you. 500 your name. Wa boy bagana matano ngai akurathime muno wa boy. Asante sana. Gitwaro chitirada mutigane bandema uko tuteje we ndukite. All right. Aya, Ngethe Steve 50 million and Ngethe Steve ni yakira muno gwito producer KFC ciringi ngiri igana magana matano. Asante sana. Thank you. Inde tutigito tuhure makofi ni tondu wa ko inde tureriria kigongona ni giki. Yes. Wonderful. Our sisters, your name? Ndagitari kama woke njarirerie ndekiona perfume hau we. At least ikakenuka wega. Teko nugogo nugaga. Nimechoka kunuka nini? Karoli teithia muthuri uyu. Ona maundu maingi muteithie. Yes. Ikira kaundu kamwe kega unginyendera. Etikirike muingini. All right. My sister, your name? Triza. Eliza ametuwekea my sister there. Ukayo ugo wenye wewe. Haya. Ngapi? 1500. Thank you from Eliza. Thank you. Kevo geithia ukageithia mundu uri we na. Okay. Mama bro. Haya tukete hinya uyu nake uyu ekuriire ku. Where have you lost?
Lost and found. Lost and found. Yes. Mudhuri nikije kwa directors, the producer na director. Thank you very much. Director Jakes. Director? James. Tago Jakes, TJMC. Jakes. Ile atiti. Jakes. Aya mukawesi akusimoko. Thank you. Isipia. Ritwa. Une Goshen. Wapi makofi ya Goshen? 3,000 Goshen Records. Karaiko Master, karibu sana. Thank you very much. Tugie huko. Ona ketagwo 500 Andy. Thank you very much. Shiriki kiriemwe ku Gina. Mary Mwathi, thank you very much. Na miri ndugathie turihirikia guku nawe. Asante. Ona ketagwo Gina Nyambo 500,000. Thank you very much. Tuthiete wera ukai mundu tokite okay. Naomi 500, thank you very much. Naomi 500. Yes, Naiteke Kamso, karibuni sana. Fita shilingi ngiriemwe, thank you very much. Thank you very much. 1,000. Beyond 2008 Africa. Yes. Hatuni tutokete huko, kama hujakuja tafadhali kubali kuingia hapa ndio tumalizie pamoja. Kwenda gaterere. Tondu Naiteke na waithaka ukai. Mwere hey. DJ Soni ni ungeatuhutiria kamwe. Soni. Tora kwambiriria tukirira murona Naiteke. All right. Na ikoro hauna hihi ndoki keni waku. Even as we get to the other one. Buraki, hure no. Nego. Tago Naiteke Kamso muno wa style. Right. Wonderful. Tago ina kawajini. Kogi ukana ndwara me hauja matigarite guka mwena uyu. Wena rutharu. Bora Robert, ketugeithio na mundu gwitwo Naiteke Kamso. DJ Soni, ifugo kimwe. Naiteke Kamso. Akande, ejana vivo. Amiga toa. Tatordio tanano kamoisi. Kana de cara oreille. Thank you very much. Naiteke Kamso. Ne mundu gwitwo producer Kev shilingi 3,000. Wapi makofi ya Naiteke Kamso? Thank you very much. Karaiko Master. Mukirikane haria. Okay, Bwana Robert ujiraga haria tukinyetie. Yes. Na tuna DJ Soniem. Thank you. Nagafuru. Bwana Robert. Tuetraile Karaiko Master nake. Acheze take.
Asa. No security yako ni Abotige ngoja. Karibu basi. Maidaka Balance hana there. abotige sent. Para sto tike Don't have you go hash balance. Aya maidaka naye mundu gwitwo producer Kev shilingi 15,000. Wapi makofi ya Karaiko Master? Na wasipige sana niwaambie kitu. Waithaka no rato hingira kuhera ndo tatu adinda. Yes. Ndo ageto hingira gabai. Eni Kitu kivuhwa ndo waithaka wahara 20. Waithaka vingi bai. Ndo gawithie bai. Waithaka no gere bai wao thio hau hasendi. Gaka namba noka. Asa watakikira haha kinyora hata ithio rauga waithaka kondu. Aya rute. Nakunyitire. Wewe. Waithaka iki kwa bai wonda to kurekia. Wa Karaiko arafu suke. Totire tora. Totire tora. Karaiko no amende na thire wa yeye. Oce ni mukure hada. Waithaka iki kwa bai. Waithaka iki kwa bai. Ati ajira atiriri. Ibatie kuroigwa ndo me ndobatie kundindika tondu ndina ndeni yayo. Ora ko ya tero. Eka. Waithaka iki kwa bai utuhingire. Ginyore orateithia rauga waithaka eka kaundu. Wira yo safari ko mudo ile kirete tiji ngoro. Indi no turariete. No kinyo kuro wina kindu. Ndiriona ki Waithaka no kita to wetereire please. Iki kwa bai. Iki kwa bai. Kinyo kirete ko icio cia lakirete. Wewe na wewe na video wako. Ah, ekira kwikire fika. Ona nda gwithia bei. Yes. Ndio kile kile video wako. Na wewe fika. Ando kama yeye ndio idhano tu. Lakini kile kitu kile wafai to hikete tu no. Maithaka ni atongera ciringi 3,000. Aya. Riu coke undehe gathiri. Baba tiga kundigwa undehe gathiri. All right. No cio kio tokite na hau thutha. Ndi mwana wa ndimu. Waithaka rathimo. Okaje wa masalia. Joy. Thank you Waithaka. Awesome. Karibu sana Joy. Waithaka ndo wangewa leo. Aruga no ciake hau thutha hiyo tigarite utokite tukoe kanya gaka Haya, kana mwetu na wageni. Oh yes. Ukai please. That far corner. Ukai. Yes. Ukai ona sai ogu mutige Ukai kebua. Just come. Yes. Haya. Thank you. Karibuni sana. Ukai ogo mokite. Yes. Nakole kia turarikia. Just come my brother. Ukatu. Yes. Ukatu. Thank you. Onale mena kasai hali ya thutha. Mundu ekirite jacket ya retha ena bia na tari ni ateagwo. Yes. Nikio tuirie koge investor thoko. Yes. Owo kali agapa ndiragurire ndikego ugu. Kaige wega. All right. No shake hau thutha. Okay tu please. All right. Ekira shoke uke. Join wetu etereire. Yes. Blackie hora bise no toru ni gacurio. Yes. Joy gane huka no ni uri gitikine getio kinene bwana Robert otoguo twakiuga kagoti ga kare na kahego gitio yes muthuri uyu ni speaker wa Nyandarua yes na wakore gwake gwito kagui kai ka we kwake bunu kagui ene kevo kwani ni kagui kagui oh kanisa mheshimiwa no shoki how do talk it please watu online please namba yetu ni ile tu 0790 790 0799 088 0719 ino ĩngĩ nao nĩ yake ĩkĩrĩtwo haha noyo nĩ igĩrĩ 0719 72 90 19 diko online 19 diko online 0719
729005 ndiko kwa system. Ni hali huko. Asante. Yes. Endelea kuweka kitu ambacho nataka pale na ningolitie na mbere ya mundu online ahethimo nigetha tutambure andu eri atatu. Mundu ikuria thutha hihi please no ndimuri na gitio mweko go mugwika mutwire nigetha maundu magire nicoka hau. Tena tuikare tu sawa. Let me have them. Ndagitari Mwangi ni tuthiete wega. Eni. Ni wima. Bado kainukire. Ni tuthiete wega. Ndagitari kama ni tuthiete wega. Wonderful. Mheshimiwa Karuri, tuthiete wega. Okaraiku. 2000 from Joy. Yes. Yareke gutuikiria 1000 from Isaac. We also have Joseph Kimani 500. Yes. Yes, Karaiko nitauga 1000 from John Dongo. Yes, tulieta wega muno. Na hena mundu ungi witagwo Simon Mwaki 3000 Kenyan shillings. Tena mundu aikia 5,000 etagwo Peterson Irogo Kamotho. Asanteni sana. Tunasonga. Aya, Bwana Robert